Uit silvervesel sag gespin, lê elke draad sy storie in. 'n Skapeplaas, 'n boer se hand, gewortel diep in hierdie land. Al lyk elke wesel broos en klein, in wind en droogte moet hy bly, maar saamgeweef deur tyd en trou, begin ons iets vir ewig bou. From dust and wind, from soil and strain. Vir 20 jaar hier in die baie vroeg 2000s, om die waarheid te sê van 2001 tot 2021, was Guido de Tooy betrokke in een of ander stoel in die wolbedryf. Beginnende as voorsitter van die Noord-Kaapse NWKV, toe word hy ondervoorsitter van die NWKV en toe voorsitter van die NWKV van 2015 tot 2021, nee Guido? Yep. Nou, dis 'n lang tyd. Kom ons konsentreer op die laaste deel, op jou voorsitterskap spesifiek. As jy nou terugdink, wat was die goed wat bo gedryf het? Wat was die belangrike goed op daai stadium wat jy moes hanteer? Ja, dankie Isak, dit is nou 'n paar jaar gelede, nou om met diep delf om nou by die gedagtes uit te kom, wat die goed was, maar my uitgangspunt is dat wanneer 'n voorsitter by 'n bedryfsorganisasie voorsitter raak, dan bring hy 'n sekere dimensie na die organisasie toe. Uit watter hoek ook al. So, my voorganger het baie gekonsentreer op die agri-gedeelte, miskien die meer politiese gedeelte, dit was sy sterkpunte gewees. En die tyd toe ek voorsitter raak, toe ek meer gekonsentreer op die organisasie self, die produsente. My fokus het gegaan oor produsente en inklusiwiteit en oor verhoudings binne in die bedryf. Want ek is oortuig daarvan, hoe beter 'n mens mekaar verstaan, en hoe beter jy elkeen se probleme verstaan, en dan praat ek van die hele bedryf, ek praat nie net van produsente nie, ek praat van die kopers, die makelaars, die hele ketting. Ja. Hoe meer jy mekaar gaan verstaan, hoe meer kan jy fokus op sterkpunte en dit uitsorteer. So ja, dit was meer ons fokus gewees, en daarmee saam wil ek by sê, ek het 'n fantastiese span gehad. Dagbestuur en personeel. En dis eintlik 'n gesamentlike aksie wat jy loods. So binne in ons dagbestuur het ons baie gefokus op ons finansies, wat daai stadium 'n bietjie van 'n probleem was, en ek praat van eie sake finansies, en eie sake, dan sit in die produsente omgewing. En die provinsiale voorsitters het lekker ingekoop, en ons het 'n stelsel ontwikkel waar ons kon gefokus op uitbou van lede, ledegeld, en ons so selfvoorsienend maak op daai stadium. En ja, dit is ook die jare waarin ons heeltemal op eie sake selfvoorsienend finansiëel geraak het, weens die inkoop van die provinsiale voorsitters. Ja. Dis nou uit die aard van die saak 'n hoogtepunt. Maar praat bietjie met my oor hoogtepunte in die algemeen. Jy het nou begin deur te sê wat was die belangrike goed wat bo gedryf het, maar wat was vir jou persoonlik die hoogtepunte van daai tyd? Ja, ek het die kommunale gedeeltes, eintlik as 'n Karoo boer, kom ek uit 'n omgewing waar ek geensins met die kommunale gebiede te doen gehad het nie. En die eerste kongres wat ek bygewoon het, van die kommunale gebiede, was vir my 'n absolute hoogtepunt gewees. Want die honger wat daai boere gehad het, met die min tot hulle beskikking, en net daai honger vir inligting, het absoluut my hart aangeraak. En dit was vir my wonderlik om dit te ervaar en te sien. En daarmee moet ek by sê, kyk, die NWKV het begin, en ons het hierdie aksies geloods om die kommunale boere in te trek al baie vroeër jare. Maar die lekkerte, dit was nie polities gedrewe nie. Dit was 'n mede-boer-verhouding. So van die kommersiële kant af het mense absoluut hulle harte oopgemaak ten opsigte van ramme voorsien, met die ramprojek, die genetiese projek wat ons daai tyd gehad het, en ook om as 'n tipe mentor op te tree en opleiding te doen binne die kommunale gebied. So daar was 'n vreeslike lekker interaksie vanaf kommersiële kant
na kommunale kant en dit alles was nie geforseer nie. Dit was om die skeursel uit te bou, om die Suid-Afrikaanse skeursel so relevant te maak en besoedelingsvry te maak, sodat ons meer wol kan verkoop. Ja, dit was absoluut een van my hoogtepunte geweest. En ek dink die woord kragtoer is baie relevant hier. Ek dink dis hoe dit beskryf wat julle gedoen het as die NWKV om die kommunale boere in te kry. Tot op die punt dat van daai ouens se skeursels beter pryse behaal het op die veilings as die kommersiële ouens. Ja. Dit was absoluut 'n ongelooflike tyd. Ja, dit was 'n bloeitydperk en dit is steeds 'n bloeitydperk in hulle wat ook 'n opheffingsaksie eintlik was. Binne in daai gebied. Jy vertel my 'n baie komiese storie oor een so voorval wat jy Bybels wou voorsien van. Vertel 'n bietjie vir my daai storie net weer. Ja, van my eerste kongres af en ek het die verstandhouding of die geloof wat ek het is, jy kan opleiding doen en jy kan mense met baie kennis voorsien, maar daar's 'n ander kennis en daai kennis is opgesluit in die Bybel en dis 'n handleiding vir 'n lewenswyse en ek wou graag dit tuis bring. En toe met die eerste kongres het ek 10 Bybels saamgeneem en ek gedog as daar dalk iemand is. Kosa Bybel. En ek gedog as daar dalk iemand is wat nie 'n Bybel het nie, kan ek dalk vir so 'n persoon 'n Bybel gee. En ek sit daar voor en ek maak jou opmerking nadat ek gepraat en ek sê ek het 10 Bybels saamgebring. Die eerste 10 wat by my is, kan 'n Bybel kry. En toe storm daar absoluut 'n massa mense vorentoe en tot een lekker groot tannie op my skoot beland en sit en sê, dis hier waar ek sit tot 'n Bybel, tot ek 'n Bybel lees. en dit was vir my ook hartroerend en van daar af het ek toe besluit, dis onmoontlik om vir elke mens 'n Bybel te gee, maar die NWKV het die skeerhuise, wat ons ontwikkel het, die skeer communities, en daarvan af het ek toe elke jaar hoeveelheid Bybels gevat en in die tyd probeer om by elke skeerhuis 'n Bybel te sit, wat ook vir hulle 'n handleiding kan wees en hulle persoonlike mens wees. Ja. Nou daai gewyde noot dan sluit ons hierdie gesprek af. Guido de Tooy, 'n vorige voorsitter van die NWKV. Al lyk elke wissel broos en klein, en wind en droogte moet hy bly, maar saamgeweef deur tyd en... Die bekende landbouekonoom professor Johan Kirsten was die openingsspreker, die hoofspreker vandag hier by die Nasionale Wolkwekersvereniging se jaarkongres buite Jeffreys Bay by Mentorskraal. Nou die groot okasie hierdie jaar is die 100-jarige bestaansvieringe van die NWKV. Johan, jy het deur die geskiedenis gegaan en 'n baie interessante parallel getrek tussen die geskiedenis van die wolbedryf en die NWKV teenoor groot wêreldgebeure. Kom ons begin daar. Gee ons net so 'n kort opsomming van daai wêreld. Ja, dis eintlik maar volatiele periode gewees as mens dink van die Groot Depressie, eers die fantastiese 20er jare en toe die Groot Depressie aan die einde van die 20er jare, die periode waar die wolkwekers hulle formaliseringsproses deurgegaan het. Dit kan mens sien, daar was so 5 Midde-Oostiese konflikte, 3 oliekrisisse. Ons het 'n demokratiese Suid-Afrika vir 32 jaar. Ons het groot omwentelinge in Suid-Afrika gehad in die periode. Dis 50 jaar sedert die Soweto opstande 1976. So dis alles val so lekker in plek in terme van die wolkwekers se verjaarsdag en ook deur die 100-jarige periode wat nou verby is. Die een periode wat uitstaan bo die ander is, wat is in die 50er jare, ja. Wat het daar gebeur? Kyk, so die Koreaanse oorlog, wat my eers terug aan die Tweede Wêreldoorlog het geëindig in 45, toe was daar so 'n relatiewe kalmte, maar toe met die inbeweeg van kommunisme van Rusland af in Oos-Europa, was daar toe die Koreaanse oorlog tussen Noord- en Suid-Korea, en daar het ongelooflike bekommernis ontstaan oor die skaarsste aan hulpbronne en basiese natuurlike produkte. En dit het ook gelei tot die Koreaanse of die stygings in die wolprys, die dramatiese stygings in die wolprys in 1951, wat op vandag se terme R446 per kilogram is. Dus amper dubbel as wat die boere nou kry. Aan die einde van jou voordrag het jy spesifiek die rol van die NWKV opgesom. Deel dit bietjie met ons. Ja, ek het eintlik begin hierdie punt te maak dat georganiseerde landbou so gefragmenteerd deesdae en dit is altyd
of ras of geloof wat die organisasie spit en eintlik is almal probeer om boere te help en boereorganisasies saam te bring. So ons het eintlik die onnodige fragmentasie in landbou en ek dink die wolkweekers het vir my like 'n toonbeeld om dit eenheid te bewerkstellig en verteenwoordigend oor al die rassegroepe heen te bewerkstellig en daarom nog steeds sy naam gestaan doen as nasionale wolkwekersvereniging. En dit is 'n baie goeie basis om dan ook die inklusiwiteit van die bedryf te bevorder en ook die kommersialisering van swart boere te bevestig. En ek dink die statistiek wat die kwekers of die vereniging so oor tyd bymekaar gehou het om te wys hoe die styging in die deelname van swart op kommersiële produksie plaasvind, dis ongelooflik. Met die groei in inkomste is waarskynlik iets soos 280%, maar die volume het 2000% gestyg. So en nou wat kan jy sien die produksie van wol word eintlik maar gestand gehou op dieselfde vlak as gevolg van die toename in swart produksie en die wit produksie wat effens afneem. So ek dink vir die voortbestaan van die wolbedryf is eintlik 'n strategiese aktiwiteit om meer swart boere kommersieel te maak en daarom die tipe van program wat hulle destyds begin implementeer het in die einde van die 90s, begin 2000s, moet net weer herleef word en herimplementeer word om daardie verbetering in genetika, verbetering in voeding, verbetering in gesondheid te bewerkstellig. En dan gaan jy kwaliteit van wol verbeter, jy gaan prys van wol verbeter en jy gaan massiewe inkomste kry. Ek het nou gisteraan so om te bereken dat as hulle die 6000 kilogram net teen R70 'n kilogram behaal in plaas van die R40 wat die gemiddeld was vir die laaste seisoen, dan is jy baie gemaklik na R1 biljoen van inkomste wat vloei na die swart gebiede toe. En as jy net dink wat 'n verskil dit in mense se lewenswyse, se voeding, toekoms, satisfaksie, geluk sal bydra. Dit is ongelooflik, so daar's eintlik nie 'n kwessie dat die Departement van Landbou van die Oos-Kaap 'n bydrae moet maak om hierdie ding 'n verdere opsit te gee nie. Lynch is from Standard Wool, and he was part of a discussion here at the Congress about sustainability, traceability, and what was the third? Biosecurity. And biosecurity, that's right. Now, Paul, before we get to that, which was a very interesting discussion, what is Standard Wool? What do you do? So Standard Wool is one of the biggest wool buying companies in South Africa. We export all over the world. Obviously, one of the biggest markets is China, so we've got quite a big presence there. But we've got a very, very good presence in Italy for call it the fine end of the South African wool market, and a very important market for South African wool, especially when you speak about biosecurity, sustainability, and traceability. Right. And this discussion, if you have to give a synopsis of what was discussed, was there any resolution? Well, I think the really interesting thing about that topic is that if we have to make South African wool really relevant, I always say that our competition is not amongst ourselves, but it's on the international markets for the other countries that produce good quality wool, for instance, Australia, Argentina, New Zealand, is that we have to set ourselves apart to say that the systems that we offer actually prove where we say the wool comes from and how good the quality is. So biosecurity is a big issue in every country, and we've got traceability systems that back up biosecurity. If there's a biosecurity issue, then we've got traceability systems that can back it up to say, if we want to know where the wool comes from, that we can actually go almost to the exact farm to say that's where the wool comes from. Sustainability in any market, and I have to say specifically in the European market, is such a big thing at the moment. Because the big brands, they want the traceability and the sustainability. Are we as South African producers producing wool ethically, correctly, looking after our labor, looking after our animals? And that's a big marketing tool because we've got such good things in place at the moment in South Africa that does set us apart internationally. We are way ahead of some of the bigger wool growing producing countries in the world. There are two questions in my head and I don't know which one to ask first. Maybe it's a combination. Competitive edge is what you're talking about. That's what you want to create. Yes. Yeah. But you also say we are well
along the way of achieving that competitive edge. That's one side of the story. Yeah. But this costs, that's the other side of it. Talk to me about it. So I think competitive edge, we've obviously just had this conference and a lot of producers here. Where we have a competitive edge is that our classing standards in South Africa are most probably some of the best in the world. Some people think we may be overclassed a little bit too much. Yeah. However, in my opinion, it doesn't really matter because we would rather have a product that is slightly overclassed than underclass where they've mixed lengths and types and styles. Okay. So from a competitive edge, so our classing is particularly good. And then coming back to the traceability systems we have in place, which are relatively new, but they are tested. There's not many countries in the world that have the traceability that we have. However, a lot of the companies and the brands in Europe, they want to have certain standards in place. But in my opinion, I'm in the middle of all of that. I buy the wool, sell it to somebody else who then eventually sells it to the brands. I almost think it's unfair that when somebody says, well, I need something and I want something and there's a cost to it, that cost then goes down to the producer. And the producer have got enough challenges as it is. There's La Nina coming up. The wool prices are supporting them at the moment. But they need as much money in their pockets as possible to make sure that they do the standards correctly. And unfortunately, they're always paying. And we have to try and find a model. And now there is, in what's called IWTO, the International Wool Textile Organization, conversations happening about this, that brands are forcing things down and who's paying is the producers. In my opinion, it's not the right way. The brands have to start taking some of that cost away. But it's a difficult model, but nothing's impossible. Is it a fightable fight though? Personally, I think so, because I think that the brands are really, they love the product, they love wool as a product, and they want it in their designs and in their offerings. So I think it's a fight that, we don't want to use the word fight, but it's something that we can actually go and approach the brands and say, how do we do this collaboratively to make sure that we keep the farmers on the land and you've got a decent product to sell and everybody makes money in between. Sean, you guys have been farming now for almost 200 years, and we just had this conversation about regenerative farming and, how important it is to get off that curve of perpetually degrading your ecological base. I mean, what have you guys been doing for 200 years that you're still on the farm? Chris, it's such an interesting question, but it's multifaceted, the answer, I'm afraid. But I remember driving around with my grandfather as a youngster on the farm, and whenever we went out, he would drill into us every single time. You don't own this land, you're simply a custodian for the next generation. And your job is to hand over the land in better condition than you received it in. And I'll never forget that. And he would drill it into us all the time. And I said it at our conference, but I think each generation has made the best decisions possible with the tools that were made available to them. But I think for us as landowners and custodians and stockmen, I think there's now been a line drawn in the sand, because we have these unbelievable examples of how regenerative farming does work. Not can work, it does work. Not just here in South Africa, but in our area specifically. The Karoo is a trying area to farm. It's not easy, and a lot of these concepts were established in Zimbabwe, in the big grass farming country. And I remember in the 80s, a lot of the negativity around this type of farming was the implementation. And if you listen to people like James and you listen to people like Rowley Kroon, they will tell you a system is not a good thing. It's like having a toolbox with a hammer for every single job. But if you can come into this learning space and take on the concepts, and that's what's important, is the concepts that are being taught here. You don't have to, regenerative farming isn't a way to, it's not restrictive. As long as you can take those concepts and apply them to your farming practices, you're going to see vast differences.
It's not a quick fix. These things take a long, long time, and hence generational farming. This is how generational farms are made, by making the best decisions possible with the tools made available to you. So it's quite interesting. I mean, you guys are multi-generational farms. I mean, how excited do you get that you can actually regenerate your farm? Not sustainably farm, but you could actually, your son could potentially farm with double the livestock that you're farming, and it just keeps getting better. You know, these concepts have opened up such a different way of looking at how we can be sustainable in the long term. There's in agriculture these days they talk economy of scale. If you're not growing, you're dying. So to buy a farm is going to put you under huge financial stress. But if you can farm your farm differently, increase your carrying capacity, increase your amount of livestock, increase your cash flow, that's a farm within a farm, if you get my point. And maybe still keep your neighbor who you can play tennis with on a Sunday. Hey, keep your community strong. This is one of the biggest things. Economy scale is making our communities that much smaller. But communities have to stay strong. You are only as strong as your neighbor. A farmer needs a good neighbor. And you know, if we can learn to farm differently, take these concepts, apply them, and you know, just a concept like stop the drop, that for me was one of the most defining statements I've ever heard, because we think of rain as just, it rains, great, we're going to be fine. But if you can get that concept in your head, that raindrop has to literally stop and work in the region that it falls, that changes the entire way that you look at the way you farm. Just that little phrase, stop the drop. And you can't come out of these courses and not look at your veld differently. You know, a lot of guys farm on their farms, but until we start farming with our farms, we're going to be, as they spoke about, that red line, and we've got to be getting back into the green as primary producers. What do you think is the resistance? Where does the resistance come in? Is it just because we often see that you know, when you start giving something a name, you find yourself excluding people, and then they feel judged, and then they don't want to play in the sandbox anymore. What does it mean? I mean, what is that in your experience? Where does the friction come in? I'm going to give you a very good example. My father is 75 years old now, and he's pretty much retired, still farming with me, but he's taken a back seat now. But his entire life, and my dad is a good farmer, but his entire life, he's looked at the way he farms, and it's been quite restrictive. And my wife and I went on the Healing Hooves course about 2 years ago, and we encouraged our fathers to go on the course. If we're going to be speaking the same language, we need you to get the same information. And he did. I have never seen my father as excited about farming as he is right now, simply because the concepts that were given to him are new. The tools that were given him were new. And he went in as probably one of the biggest cynics, because when in the 80s and 90s was when the whole regenerative sort of farming thing was becoming a movement in South Africa, and a lot of the holistic management, exactly that, 100%. And a lot of that was systems based. Well, that's exactly it. And you know, there were so many examples of the wagon wheel system not working, and it got the nickname Holocaust farming, and that sort of stuck with a generation. But to see my dad, who's farmed a certain way and well his whole life, my dad is, as I say, a good farmer, but to see him as excited as he is now at 75, by just getting some new concepts and just thinking differently about the way you're farming, about your operation, about your herd management, about your relationship with not just the land, but the vegetation and your herd management. It's changed the game for him entirely. What guys have been at it for almost 200 years. The wool growers have been at it now for 100 years. And on the centenary Congress, they have adopted a resolution that they will seriously start pursuing regenerative farming. I mean, this is pretty historic stuff, don't you? I think it's an absolute triumph. You know, quite often you go to these congresses and it's about implementing the resolutions going forward.
here we have a resolution that could change farming in South Africa by doing very, very simple things. And it's very easy for farmers to get on board with a resolution like this. It could solve so many problems within the small stock farming regions of South Africa. I think it's probably one of the most important resolutions I've ever seen passed at a Congress, to be honest. Dit was ons 95ste kongres, maar dit was ons eeufeesjaar. So die NWKV is vanjaar 100 jaar oud en ons het groot gegaan met hierdie kongres, want dit is nie enige bedryfsorganisasie wat 100 jaar oud word nie. Ons het 'n ongelooflike dag gehad. Ons het 3 wonderlike sessies gehad met Wandile Sihlobo oor die inklusiewe aard van die NWKV. Ek dink ons kry komplimente, maar dit is nie net komplimente nie, dis 'n werklikheid. Ons is die mees inklusiewe bedryfsorganisasie en jy kon dit sien vandag hier aan die deelname. Ons het 'n sessie oor herlewingslandbou in die wolbedryf gehad en dan het ons 'n sessie oor naspeurbaarheid saam met Dion Simon gehad. En belangrik, ons het 3 besluite geneem by hierdie kongres. So ons het 3 resolusies geneem en ons wil graag hierdie resolusies oor 3 weke na die IWTO in China neem. En daarmee wil ons boere en hoe ons met wol boer en ons wol wil ons gaan bemark. En ons is trots daarop, sien baie uit daarna. En dan het ons 'n wonderlike aandfunksie gehad. Ons het die wonderlike storie van Rico die skaap gehad wat weggeraak het. Dit is 'n Suid-Afrikaanse rekord sover ons weet met sy wol, en dan het ons 'n pragtige muurbehangsel gemaak van sy wol. En ons gaan dit nou tentoonstel en dan wil ons graag kyk of ons nie fondse kan kry vir 'n studiebeurs of 'n studiefonds hieruit nie. En Marieke en Neil Brink, wat natuurlik die eienaars van die skaap is of die skaap gekry het wat verlore geraak het, hulle was ook vanaand saam met ons. So 'n wonderlike aand, regtig iets om op trots te wees. Baie dankbaar, ons het baie mense hier gehad en almal het dit geniet en ek dink ons het 'n stelling gemaak by 100 jaar kongres. Ons is ook dankbaar dat ons hier kan wees. Ja, ek dink 100 jaar is 'n lang tyd. Ons sal nie meer hier sou wees nie, maar dis is hoekom ons die 3 temas gekies het. Ek het gedink aan temas wat ons oor die volgende 10 jaar baie hard moet werk. Natuurlik die kleinskaalboere en hulle ontwikkeling, die potensiaal van ons kleinskaalboere in die kommunale gebiede wat nog nie naaste by ontgin is nie. Ek dink dit is op die kort termyn en op die medium termyn ons fokus. Herlewingslandbou is nie meer net 'n liedjie nie. Ons moet dit doen en boere moet daai storie kan vertel en hulle moet dit kan bewys. So ek dink die wetenskaplike bewyse oor herlewingslandbou is waarop ons gaan fokus, en dan die naspeurbaarheid. As jy daar's baie gepraat oor vertroue. Ons moet deur naspeurbaarheid die vertroue aan die verbruikers en die kopers en die prosesseerders van ons wol gee, en naspeurbaarheid sal definitief verder ontwikkel. Ek dink dis die kort en medium termyn fokus vir die NWKV, en dit is waaroor ons gepraat het op die kongres. Uit silvervesel sag gespin, lê elke draad sy storie in. 'n Skapeplaas, 'n boer se hand, gewortel diep in hierdie land. Al lyk elke wesel broos en klein, in wind en droogte moet hy bly, maar saamgeweef deur tyd en trou, begin ons iets vir ewig bou. From dust and wind, from soil and strain, we rise, we fall, we stand again. 1,000 threads, one living flame, together stronger than a name. Spin it into golden thread, find the past and what lies ahead. From silver fibers, hand in hand, we weave one heart across this land. Heel is real om van our boy. Die stem van die boer van wol, a blanket white of trust and grace, woven strong for every place. Heel is real om van our boy. The voice of the farmer of wool.
Die skerse sing deur die jaar. 'n Vag val neer, die oes is klaar, maar in die wol lê meer as werk. Dis hoop wat groei, dis mense sterk. Van skeer vloer tot wêreldwyd, dra elke draad ons naam en tyd. En in die weefsel van ons hand, lê die toekoms van ons land. Spin it into golden thread, find the past and what lies ahead. From silver fibers hand in hand, we weave on hard across this land. Ilis wilom from our boy, Ilis wilom from our boy. Violet white of trust and grace, Woven strong for every place, the voice of the farmer of war. Ilis wilom from our boy. Through storm and fire, through loss and gain, we hold the line, we bear the pain. 100 years still standing strong, an anchor where we all belong. Ilis wilom from our boy. Spin it into gold.